Waqoqa abadela omuhle wasezulwini umthetheli wezulu ngiphambi kwakho namhlanje Nkosi kuma ingane encane engakwazi ngisho ukukhuluma baba. Ngiyacela uNkulunkulu ukumemela ingelosi zakho Shembe sasezulwini ezawuletha Nkosi indaba zakho ezifanele. Ngoba Nkosi ihleze uma ngikhuluma lapha ngiyawuse ngikhulume Nkosi ukuphatheka kabi kwami kanti le ndawo Nkosi esikuyo ingeyakho Shembe. Ngicela ke umthetheli wezulu ungiphe isibindi sasezulwini Nkosi esiyakwenza ukuthi umsebenzi wakho Nkosi ubonakale. Amen. Isihlabelelo sekhulu elinamashumi 54 154 ngiyakholwa sena nagumo oya wala anda ugo
landala kuba ngiyathanda uNkulunkulu umhle wakithi dwala labadala Shembe uNkulunkulu umhle
uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu oya yonke into esidinga uShembe oyingcwele. Mphambi kwakho Nkosi umntwana ngiyabingelela ezulwini, ngibingelela kumakhosi, kubafundisi, kubavangeli, kubashumayeli, kubaphathi, kubakhokheli bondlunkulu basezulwini. Ngegama elihle lenkosi yethu uNyazi Lwezulu, amen. Amen. Bangcwele kulelizwe esikulo baye bathi ngesixhosa sijabulile siyajijimba, okusho ukuthi sijabulile siyachichima ngentokozo esinayo uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu, amen. Amen. Ngoba abafowethu bantwana basezulwini lo Shembe umsebenzi awenzile kulizwe angazi ngiyochaza kanjani, kodwa ngiyacela uNkulunkulu angiphe ukuthi ngiwuchaze, amen. Ngoba uNkulunkulu njengoba efikile kukuhle sihlezi kumnandi kusho, kodwa bengelula amaNazaretha. Ngiyakhumbula ngenye ilanga sasahamba siye ebuhleni, saye safika izulu lale nomoya ngendlela ongazange uyibone. Bayazi abangcwele ukuthi izulu nomoya sekushona. Saphambana kwakwabona ukuphekula yonke into ibheka phezulu. Hey, saze sazibuza thina sasephambi sizowuthola inomhlangano. Kanti babungcwele benkosi, hey, uyabona uShembe mayithi indlela zakhe zokuthanda umuntu ayiqedwe, amen. uShembe manazathi kuyenzeka kuthanda ungathandi wena. Ngoba uShembe kuyenzeka ushiwe imoto, ukhale wena ubalise uthi hawu Nkosi yamakhosi le moto ingishiye kanjani, kanti le moto izothi mayihamba ngale bese iginqa abantu. uShembe bethanda wena bungaboni uShembe uyathanda. Lelizwe manazaretha esikulo kade uNkulunkulu walithanda. Ngizocela njengoba ngihlabele manazaretha nginosizi kunomunye. Ngoba bese sihlabelo ukhona insizwa kaNhlabathi namhlanje eseshile emhlabeni. uShembe asayikhumbula. Kufika inyembezi kimi ngoba ngiyakhumbula ngenye ilanga sasepitifu sinomemo kwenye temple lasezwe zonke sathi mahlabelo kwaba ngathi uShembe sombona. Angazi kwenza kanjani singamboni uNkulunkulu ngamehlo ngendlela ingelosi yayiphakeme nga sihlabele manazaretha, amen. Ngiyacela Shembe oyingcwele ngingumntwana Nkosi, ungiphamaze ukuphakelela abantwana bakho basezulwini, amen. Ngicela uShembe amkhumbule umvangeli baNazaretha, umvangeli uhambile ngendlela ebuhlungu phakathi kwethu, kodwa Nkosi umuntu bomthanda wena uyamthanda noma engasekho. Sho njalo ngenye ilanga indlodlo yomusa inkosi langa ithi bantu abami nibothanda ukunikela. Yathi bantu abami bothanda ukunikela, uthi ngoba ukunikela manazaretha akuvelanga kimi. Uthi uShembe kwavela kumqalo walolu hambo kwaqala ubhombela, amen. Uthi umuntu uyanikela lephila noma ingasekho. Sho njalo indlodlo yomusa manazaretha. Ngicela uNkulunkulu ayikhumbule lensizwa lapha ikhona, ngoba namhlanje ngoqala ukuthi sisebenze lo msebenzi ingekho. Cela uNkulunkulu azayikhumbula. Kanjalo nomfundisi manazaretha uNhlabathi, amen. Azamkhumbula uShembe lapha khona, azawanyakazisa amathambo abo ukuthi njengoba kunje noma la nikhona kuyini, amen. Futhi sinethemba elikhulu ukuthi lapho bekhona basimele, amen. Amen. Bangcwele benkosi ngikhumula ngenye ilanga uShembe enza imisebenzi yakhe emkhulu ethanda lo muzi. Kuthema kwakhiwa lo muzi manazaretha siqala sakha kwakhiwa lo muzi, kwathi mawuphakama nje sakhile kule ndawo, sakhe endaweni yebhunu, sakhe umlungu base bemfonela abakubo bathi sibanibani engabe ubambe lotho yini. Lo muzo wakhayo omkhulu kangaka nomuzo omuhle kangaka uyithatha phi imali? Ngaleso sikhathi manazaretha sama manzonzo manazaretha, hey uyazi kubi kuba iNazaretha ukhohle ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngoba kukhona into esinimazayo manazaretha njengamanje thina. Umuntu umthola kunezinto ayibambayo ayithintayo athi mntakamkhulu bamba lokho kuzokusiza. Uyephi uShembe kithi? Uhambile uphume ngesango
uyiNazaretha kodwa uyalela umuntu eNazaretha umtshela ukuthi wathathi lezi uShembe ashilo phakathi kwethu wathi lezinyanga zenu niyakuzo zibuya zize la zizocela ukuthi umsebenzi waza usasebenzi kahle awuhambi kahle kodwa thina siyakuzo kwenze njani maNazaretha uthi uma sihamba mazethi asihamba indlela enzima kakhulu ngalo langa ubaba weka amashayinyoni leka amaphumulo sahamba sibathathu la emotini kwakungumfundisi uNhlabathi kungumvangeli uMavuso ongasekho kuyimi wayishayela emotini sahamba asidukanga kanje bayazi abangcwele ukuthi kamashayinyoni lapho ubamba wayekhona ngisentokozweni igama lakho safika ngathi kwangabo 12 ebusuku uShembe ethanda lo muzi maNazaretha uma sifika umfundisi uyongena kwabanye abafundisi ecela indawo yokulala yabona maNazaretha ngendlela uShembe amuhle ngakhona thina ngishungala lemotini kuze kuse moya uShembe unankinga ungaba nehotela lakho yosithela elisiza kodwa la khona uShembe ngilala khona moya Nazaretha kuba njalo sathi masifika basebekhuluma abaphambili basebethi umfundisi lalela ubaba uyaphuma kusasa uyahamba umfundi ubaba kukhona lapha yakhona inkosi uNyazi wathi ubaba mayephuma akakhulumi namuntu ngiyanizwela mina sekwandeni angazi zokwenze njani nihambe kabe ubaba ephuma uShembe mayephuma akakhulumi nomuntu yeba ngcwele ukhona defina sibhasope umsebenzi mawuphethe isikhathi eside ugcina usukhohle ukuthi akusiwona wakho ugcina lento uyabona uma uwaphathisa ibhanti umnikazi wakhona wathi lalela ke mntana muze lebhanti lizohlaleka kahle likwazi ukuthi le dry clean holigqoka mntana miyezwa ugcina usukhohle ukuthi akulone lakho uyothi mayibuka ubone lilihle likufanele amen kunjalo ngiyakhumbula ngenye ilanga indlondlo yomusa kwezinkosikazi kuyona inkosi yesithathu inyanga yezulu uvemvana mabala yathi inkosi makuza umuntu owumama ngikhuluma ngendaba yokuthi makaze sigqoka ibhanti sigqoka isikhathi eside size silibone ukuthi lingelethu kanti into kaShembe uma efika lo mama uzocela uthi inkosi yamakhosi inkosi yasezulwini ngiza kuwe ngizwile baba ukuthi abantu yabasindisa ingane baba ngiyateta kodwa ingane baba engitholayo ngibeke enhlabathini Shembe anginayo namunye umntwana baba njengoba ungibona ngiguqe lapha inkosi anginamntwana kodwa bengicela inkosi ungipha abantu abekuphila abangasekufa ukhona into maNazaretha kithi esikhohlwayo uShembe akakhulumi ngabili ukhuluma kanye futhi uShembe mayisekhuluma ungabi sahambi yobuza komunye ngoba inkinga afika isibulale uthi uShembe ekhulumile bese uhamba yobuza komunye uthi kuyenziwa into kanti uthunywe ubani wena ubani ukuthumile ngoba phela munye mayisekhuluma uShembe maNazaretha njengoba ngithi umuntu uyagqoka ibhanti maNazaretha alibone limfanele alibona hayi ngelami lona ekhaya kwenziwa lo usho kubani ndawo uNkulunkulu ukaShembe kuba ngiyathanda thina fasitshela abantu ngakho uthi uShembe uNkulunkulu amen
Kunye sibatshela ukuthi lo Shembe lo phambi kwethu, lo Shembe olapha epulpiti uNkulunkulu impela. Hey uvela ezulwini lo Shembe eNazaretha. Buza kithi. Thina safa savuka. Sabuswa lo Shembe. Amen. Angazi wena ukuthi uthini. Kodwa ngiyakudabuka eNazaretha ngoba namhlanje uyubone abantu abalimaza umsebenzi kaNkulunkulu kuyibo labathi uShembe uNkulunkulu. Baze bakhuzwe ngabantu abangewona amaZaretha bathi hey mntaka Shembe akwenziwa lokho eNazaretha. Akuzibuza ukuthi sihamba ngakho yini. Uma befika mayifika lo mama uyabika ufika esihlalweni uyabika uthi baba Nkosi yamakhosi naku baba sengifele ngabantwana uthi isithi indlodlo ngisanelaka emntanami uze ungisize uzokhulelwa uthole umntwana uthi lo mntwana uzomthola ungisize emntanami uzumlethe kimi mawuqeda kumthola umlethe kimi hey imithetho esinayo la esontweni yasabe sesikhohle ukuthi le mithetho akusiyona eDikashembe uthi mntwana ungisize uma umthola lo mntwana uzumlethe kimi base bavuka lo mama waseyahamba baba nethemba hey ngoba abaNazaretha kufuna uma unikela kuShembe ube nethemba amen ngoba mubu umuntu anikala kuShembe ngoba ezona ngoba kukhona into abaNazaretha ekufanele siyilungise nesilimazayo siya kuShembe njengamanje siphethe ukuthi umuzi umuntu athi baba Nkosi yamakhosi njengoba ulapha nje Nkosi ngizobika baba obaba omkhulu kwathi utshela abantu uShembe yini ngoba wena ufuna ukuthi baba nginenkinga ukuthi nokuthi baba Nkosi angazi ngizoyenza kanjani ukuze uShembe ezokwazi ukulela ngoba lo uNkulunkulu uphethe konke kodwa wena masekhona ukuphethe uthi uShembe akenzeni siyakhohlwa nokuthi eNazaretha uma uyicela into uNkulunkulu uyithanda uyakunika noma ingakufanele uma into uyicela uyithanda kuShembe uyakunika noma ingakufanele kodwa uzobona ekuhambeni kwesikhathi ukuthi lento engayicela kuShembe yayinganifanelanga umuntu unezejabula athi ubaba uthe ubufuna ubaba thini ngoba igama elikhonywayo ezulwini ukuthi Nkosi kubusise uShembe akazi athi Inkosi ingakubusisi noma athi uShembe hayi phuma lapho uhamba kodwa uthi uShembe Inkosi kubusise sibabhasoba ngoba uShembe wayengeke akhande zonke le ndawo eningi athi ubaba kunemgidi athi ubaba kuno14 athi kuno23 athi kuno25 lesi zonke le inhlaka ezokwakha umuntu eNazaretha uma wena ungazilaleli uthi wena uzoza ngobaba unenkinga uhlubukile uzumuntu maya kumshumayeli athi mina ngeke ngise ngomshumayeli ngifuna ukuza ngobaba yeke uyamazi uShembe mntaka kaNkulunkulu uyamazi uShembe noma uzwa ukuthi uShembe uNkulunkulu uyamazi uShembe uhambe ubakhohlisa abantu uthi hayi hey ubaba uthe kimi uhamba uligcwalise ngoba ufuna ukuthi wena kwenzeke leyo nto ethanda uthi ubaba ushe hayi khona maze uNkulunkulu maze singasikhohlisi ngoba ngeke simkhohlise uShembe amen ethi mayifika lo mama wahamba ngempela ngoba uShembe eNazaretha kufanele sikwazi namuhla naphakade igama lakhe liyoma kuyozobhubha umhlaba amen akusilo ngakushintshe uyakuthanda noma ukuthandi okusho uShembe akusoze kwashintsha uthi mayifika lo mama uthi mayisefika waseyaqhamuka ezongena emasangweni uthi mayifika ubelethile usana wathi mayilibethi usana ethi yongena khona basebevimba baphambili sabakhona izivi ngoba zikhona amaZaretha basobha ukuthi uShembe ukuthumeni angathi uShembe ekuthumile uthi yanele abantu ukuthi bangene ezulwini wena ukhipha abantu bezulu ma uShembe kuyanele uthi faka abantu ezulwini bafaka impela kunzima ke mawumgcotshwa kunzima kakhulu okwakho umgcotshwa ukuthi usebenzele ukuthi abantu baNkulunkulu bangene ezulwini ngoba mangumgcotshwa ngisho kuphaka udle wena hleza abantu abangizwa ngoba ngikhuluma isiZulu ma kunomsebenzi ekhaya kini awusuki wena uthatha amaplate uwagcwalisa izindlu ba unomsebenzi ekhaya kini uyagijima ugijime uphakela abantu bathi kuze kuphele mawungadlile uthi ngiyabonga kodwa uthi bayekhaya kini mangunomsebenzi utholana wena ugijima uthatha inyama uthatha amaplate bosibizelani kanti Wapha ngabuhla inkomo yakho wayithuthula efrijini wadla manje usibize leni thina
Mangumgcotshwa umsebenzi wakho ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi abantu bakaNkulunkulu bayadla ngoba bedla bakaShembe kuyabe kudla wena. Kodwa uma kudla wena ubakwazi ukuthi ingelo sikaShembe ayikho kuwe. Usihlalele nje. Hamba wedwa nje. Ngoba kukhona amazatha ukuthi siyithande into, siyithande noma ingasifanele. Njengoba ngishilo ngathi umuntu yalembatha ibhantshi. Lingamlingani, lingamfaki. Kuba njalo ubaba wakho ubaba wakho kakunikeza ibhantshi nje elikhulu. Uthi ngoba ngiliphiwe ubaba ngeke lithi baba Sabatha hey le bhantshi elikhulu hayi ngiliphiwe ubaba. Njalo manje zathi kuleli bandla. Uma isafika nomama uwathi uyangena basebemvimba bathi mama awukwazi ukuzana usana la ekhaya. Umthetho waleliba kusho abantu betshela umthetho, betshela uShembe, beshala uShembe umthetho. Bathi hayi baba mama ngeke ungene la ekhaya usana alingene. Yema zathi usana alingeni makusho uShembe hayi mangasho uShembe. Akusho thina sithi usana alingeni. Wathi uyangena umama wathi uyafika wathi awazwahluthu kwabuyele emuva. Uthe mayisabuyele emuva ngoba masithi uShembe uNkulunkulu manje asihlanye maka sipine saka lo Shembe lo uNkulunkulu namuhla nakusasa naphakade. Lona esiphambi kwakhe buza kithi soma savuka savuswa huye lo Shembe phambi kwethu. Wahamba lo mama wabuya etangene Nkosi yami bathi bakhokelele ungangene basho ngapha nabashumeli bathi hey ungangene awungenwa nosana. Ungangena uphethe usane olunganganga ungena nobaba ubaba hayi awungena nosana la wazeni wena ngento kaNkulunkulu. Awusayi nokubuza enkosini baba kunesi cha uvela ushaya nje umthetho ujuqa. Bangazatha ithi lo mama wasebane spin wasuka wayigoqa lengane wayithi ngci waphuma ngapha waseqonda enkosini. UShembe banazathi uNkulunkulu bena. Uma ifika udlodlo omusa ihlesi lapha wangena ngenkani wathi noma bangakenza kunjalo umuthanda uShembe bazathi. Uyakhohlwa ukuthi abantu bathini ngoba uShembe uphethe konke bazathi. Akukho ngekho kuye. Wathi mayisefika enkosini lo mama wathi mayisefika wathi lo mama ngitheni kuwe. Uyamuzwa uShembe akakhulumi lo mama uthi ngitheni kuwe. Wathi baba uthe baba ingane manje sengiyitholile baba ngiyilethe. Wathi manje wenze njani pho? Wenze njani wena? Mana zathi ukulahla komuntu ngamunye. uShembe umuntu nomuntu umphili awufunda incwadi. Funda incwadi. Abantu manje uma ungalifundile iBhayibheli bathi akusiyona inkonzo. Galatiya 6:4. Buthuma. Ngoba mana zathi umuntu nomuntu yayisho njalo indlondlo yomusa inkosi uThingo ithi umuntu nomuntu uyophiwa lokhu akwabelwe. Umuntu uyangena ngemisebenzi yakhe akuba imisebenzi yathi inkosi uThingo umuntu akacela indlela yakhe ithi ngoba mhla uhamba emhlabeni njengoba wena ubhizi nje ukekaba injani yakhe indlela. Ngoba akekho umuntu uyongena ngemisebenzi yeminye omunye umuntu nomuntu uyongena ngemisebenzi yakhe. Kodwa manje ubhizi ukeka abanye eyakho kodwa indlela igcwele isikhona esho njalo inkosi uThingo. Ngizayifunda mangaba ingekho. Akube yilo wahlola umsebenzi wakhe. Ethi le ncwadi akube yiloyo nalo akayihlola imisebenzi. Akasithi mana sathi masiphuma la sike sibuka imisebenzi ukuthi kuShembe njengoba ngaphuma ekhaya. Ngoba enye into esilimaza manje ubona begcaluza kangaka ngisho emhlanganweni. Umuntu uphuma ekhaya kubo uphuma njengenkomo yona ethi mayiphuma esigangeni ayibikelwa umuntu akukho la ikhuma khona ivele iphume nje ihambe igcwala isigaba. Njengoba abantu begcwala iganga kangaka nje inkinga ukuthi emakhaya kubo labasuka abazange babike ngoba umuntu obikile ngisho umakoti mayogana akwenzeki uma eseyogana umthole nange lapha phesheya uhamba ngomthetho awuyalela ekhaya kuwo uthi mntana nje uphuma nje la ekhaya lalela nje manje usuye emzini uzohamba la uhambe la uzogcina lapha. Namhlanje kodwa mawubuka esonto umuntu umolela nangiya sesedolobheni nangu umuntu lapha nangu umuntu lapha hey kwenze njani esontweni mazathi vele kufanele ekhaya kini uhambe nje awubikile yingakho wenza yonke lento. Uma ukhuluma ngokuthi abantu namhlanje abayiqhubeka incwadi khona uyakuba nokubonga kungowakhe.
Yebo. kungabi ngokomunye. Ithi le ncwadi mase afuna sizwe kahle. Ithi ukuze uzobongwa ngokwakho, ungabongwa ngokomunye. Ngokuba ilobo uyakuthwala umthwalo wakhe umthwalo. Umuntu nomuntu njengoba sinamazaretha indlela yethu esihambayo njengoba incwadi isho isihlabelo sithi ngoba ngiyathanda ukulibona lelizwe umuntu nomuntu uzongena kuShembe ngemsebenzi yakhe ayenzile. Manje uma sithina sibhizi sikeka abanye abantu sibaphambukisa indlela yethu igcwele isikhotha. Qhubeka. Kepha yena ufundiswa izwi. Ithi le ncwadi umuntu uma efundiswa izwi akahlanganyele nomfundisayo. Uthi umuntu muhle umuntu oyalwayo alalele ezintweni zonke ezilungileyo. Ngoba isho njalo incwadi lapha ekhaya ithi lalela ulale kahle izwi kaNkulunkulu ulenze lebe siyifunda manje yomthandazo weSabatha. Amen. Mani ngakhohliswa. Yebo. uThixo akahlekwa. Baba. Ngokuba lokhu akuhlanyelayo umuntu wokuvuna. Yanele. Amen. Umuntu lokho akuhlanyelayo wenze njani? Uyakuvuna. Manje lo likhulu njengoba uhlwanyela ukhula nje thina sibhizi sihlwanyela imbewu okuyiyona. Lo likhula lakho lake lavunwa ikhula mazaletha. Ngoba noma ungatshala kangakanani kodwa kekho ukhulu umsebenzi walo munye ukuphazamisa imbewu ukuthi izingatheli egcineni. Uma seyifika lo mama ithi ndlondlo umusa ithi we mama awuzwanga mangitheni kuwe. Wathi baba Nkosi yamakhosi ababe besamasangweni bangilindile. Wathi hey wena ngitheni kuwe. Wathi baba Nkosi yamakhosi basho waseyile hey bafowethu lo Shembe muhle bangcwele wenkosi. Uyazi sike sathi sihamba naye uba bedolobheni ngabona uShembe ngokwasezulwini. Kusho abantu mazathi abangamazi kusho ingane encane iyaqhamuka izolo mazathi ingane encane na 5 years hey bafowethu le ndaba masingayiphathi kahle sibhasobe. Uqhamuka lo sisi uyama uma lapha eduze kwethu uthi lo sisi hawu baba ngizobingelela ngitshelwa ingane le ngane ngicela ina 5 noma ina 6 years ithi mama ngisize inkosi le kusindane na 5 years ithi inkosi le mama ngicela siye kuyo. Hey manje lo Shembe uNkulunkulu los esibuya. Hey uyabona uma uphuma la ekhaya ufuna uvele uhlabe ekhaya kini uthi ngicela ukuhamba emhlabeni ngoba indaba yampheli la yikho. Mawuphuma lapho uphuma endaweni yokugcina ayikho indawo lezulu leli mazaretha. Uze lo mama weza wathi baba angiphethe okuningi ngizobingelela baba ngitshela ingane ukuthi baba usukhona. Lo mntana oNazaretha mazaretha ngikhuluma ngomntana oNazaretha mina ngikhuluma ngomuntu hey lo Shembe muhle mazaretha. Uyazi noma uhamba naye ubaba esifihlile ubona abantu sebeguqa bathi baba Nkosi bengicela uzonikela hey lo Shembe mazaretha uNkulunkulu mina. Njengoba washo wathi kusesa abaningi sikubona lokho ngamehlo silesizukulwane esinenhlanhla maNazaretha. Esibona into eprofete uShembe njengoba uShembe iprofete into mase yenza abantu bese ngasakholwa uShembe washo kithi. Uma esefika bathi ndlondlo Musa yaseyithatha lengane yasiyanikelisa. Yasiyanikelisa. Yanikelisa. Nandilizwi.
Shembe bangcwele benkosi umhlaba wonke usuguqile. Isho njalo ngenye ilanga indlondlo yomusa ithi bantu bami sengokhe yasho njalo inkinga yaseZulu yathi sengokhe ngiyabona ukuthi ubani ocima lo mlilo kunjalo namhlanje makazayithi ithi ama iseswazini makazayithi njengoba kathi iseswazini uma kuyobongwa enkosini behamba abaseswazini beyobonga umsebenzi uNyazi elwenzile ithi indlovukazi makazayithi ithi hambani niye niyosibongela enkosini uNyazi Lwezulu ithi seloko uNyazi lonyathela ithi kunokuthula eswazini amen ekhaya kwakho khona ukuthula Mawukhona uNyazi kukhona ukuthula ekhaya kwakho. Lokho ngagarada mna Shembe ukuthi ma kukhona uNyazi, uma kukhona uNyazi ekhaya kwakho kukhona ukuthula. Bathi abasendlunkulu hambani yosibongeleni inkosini uNyazi Lwezulu. Seloko lanyathela lapha kunokuthula ive lonke. Ngeswati ngamaswati. Lo nkulunkulu makazathi uhlobile ugcwele wonke umhlaba. Amen. Uma kulendawo engikhuluma ngayo makazathi uma seyiphethe ingane uyanikelisa okwasenhliziyo uyanikelisa kwathi kubonakala kwabona ingane sikhwehlela kanti ingane bingasekho emhlabeni lo Shembe makaza nguye bebesitshela bengitshela abanye ngenye ilanga siba edrobheni ngithi noma ngasibona sihlanya lento esiyibona lapha yakuyibona ukude wofuna ukuyibona sondela uzela amen lento enibonayo enithi nasiyahlanya uma ufuna ukuyibona mntana kaNkulunkulu sondela uzela futhi bona uShembe labathi abamfuni abathanda inkosi yami laba bathi nje abathi uShembe abamfuni ubathanda kabi sathi sihambe nomfundisi uNhlabathi indaba yathi qoqaqaneni manazayithi uma ngaba sesifika lapha wasiyaguqa umfundisi ekseni wabona umfowethu umpephetha esewasha imoto kaBaba wasiyaguqa umfundisi emasangweni wasiyalinda bafowethu indlondlo yomusa yasithanda uyazi thina manje kunye fire sikwenze ukuthi silambise izinto ezinhle kuShembe uShembe ajabule uShembe nje athokoze uyabona sesenjalo manje kuzolunga izinto ezemakhaya kubaba ngoba zonakala kangaka nje kubaba manje awusiza indaba uNkulunkulu futhi awuyinkulunkulu yohleba omunye umuntu ngoba umuntu bomhleba uNkulunkulu into yokuqala uJehova ayibonayo ubuka wena ngoba into esibulela manje konakala kangaka nje asibone ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu ngomhlaba umuntu uNkulunkulu mhlaba kanjani uma unenhlebo ukwazi ukukhuluma kabi umuntu phambi kaJehova ukhuluma amagama athini ngoba ngenkathi uyakhuluma kuShembe ukhuluma kwakakhulumayo ubaba ubuka wena umuntu onjani asithandane mazalete ngoba uNyazi ihlala lusho yonke amalanga lesothanda yathi mayisiguqile insizwa kaNhlabathi lapha engithi uShembe namuhla lapha ikhona uShembe azayikhumbule lesizulu lesayo amen yathi mase imile lapha iguqile sinemvalo singisibona ukuthi baba ngesimbona ethanda lo muzi uShembe uma esaguqile yasimkhweba indlondlo yomusa muhle uShembe marazayithi sengathi nina engambonanga izolo muhle ngaphezulu ngoba la kubathi ukubona wena uma ugcina umbona le kude muhle kakhulu lo Shembe muhle kakhulu thina sigcina nje ukumbona izolo muhle uShembe marazayithi hawu indlela ensiza sezulwini hawu muhle Shembe nkulu semakhosi uzusithande baba amen Nkosi singaletha amacala singezi ngempi kodwa size ngokuthanda wena Nkosi uma wasiyasikhweba sagijima sazoguqa phambi kwaBaba uthi baba fundisa uthini kwathi baba Nkosi yamakhosi ekwandeni baba lapho ngisuka khona umlungu siyasichitha usethi asifunda baba umlungu wakhuluma kulamuzi hlase abantu abawazi umlando leka kunomuzi omdala ukhona ngale sasuka khona kwezindlondlo yomusa lapha yazohlaba isoyi ngiyakhumbula ngenye ilanga bangcwele benkosi kukhona efa sikhumbule kuShembe ungahambi phambili kuShembe ubojwayeli basemuva yathi inkosi mayifika lapha izohlaba isoyi yakuyafika indlondlo yomusa yama lapha eduze kwepulpiti yama yaliqalaza lizwe yalibuka yabuka ngenhla yabuka ngezansi yasethi suku indlondlo yomusa yathi yasibuza yathi lo muzi uzoma ubheke ngakuphi kusasikanga la mangcwele benkosi sibopha sobho kuma phambi kwaShembe ukuthi kuyingozi
ubobhasopo ugijima phambi kwashe uzolimala. Hey yasibukile lo musa ubheka lapha. Uyazi Shembe lo bebuza nje ufuna ugaxelisa wena ungena uthi khalatha. Ngoba uyajaha phela. Abuka amakhehla asethula amakhehla zathula impunga lapha ekhaya zathula zaze ziyaphendu zathi baba Nkosi yamakhosi uzoshuba baba. Into esebenza lapha kayileyo manje. Ungalokothi ube sewuthi angibuza ukuthi ubaba uzothini uzokwenzani. Hey ngalo ngathi uzosilimaza lokho. Yasiyakhombi yabuka indodlo yomusa yasithi lo musa uzobheka le sathi baba Nkosi yamakhosi shambo ingcwele sabonga amen. Kanti indaba siyazi ukuthi indaba uShembe yakha inkulu kangakanani. Kule ndaba engibuyela kuyona saguqa. Wathi baba kwenzenjani? Baba Nkosi yamakhosi umlungu siyasixosha lapha akasasifuni baba. Wathi baba ufunani nomlungu? Wathi hamba kanti besibuya emhlanganweni kwavuka ingane yomlungu encane yayisho ukusiqeda ingafuni lutho. Abuka mina ngayibuka nje lengane ngayibuka kuntombazanyana ngakubothi. Ukangithi uShembe ukangithi awuthathe wabo noma gogo wakhe. Bema uShembe lo. Hey, uShembe thanda lo muzi. Uma isithi indodlo musalani ke hambani umfundisi hambe yebuyele kulo mlungu. Ufumtshela ukuthi akayithengise leli plus akasho ukuthi ufuna mali. Amen. Uyabona lo Shembe manje uthi uNkulunkulu phela. Amen. Sathi sibuya sabe sijabulile sesitholile isibuso sasezulwini isimangaliso esenzeka la ngolanga sendleleni singafiki nasekhaya sathi masilapha nje eDumbe izulu lakho lalina likhemezela sathi sendleleni sabona ukuthi bekade lina lapha kumanzi sathi masijike wenye ikhona lapha eDumbe yasithatha imoto yasibhekisa le yaphinde yasibhekisa le yathi imoto yashaya izingelezane yajika yaphinde yashaya ureverse ingazange lifake igiya ka reverse. Izulu alisani ngapha kunesikwa. uShembe uNkulunkulu mana zayo. Lo simlandelayo mawuhlala uNyazini ngane yakwethu uhlala egcineni mntana Shembe. Uhlala khona zonke izinto. Mawusakhona okufunayo uzawufuna othile ufuna into eyicofozwayo unenkinga mntana Shembe. Udlala ngesikhathi sabanye. Khona abantu abayifunayo lento. Abanye bahamba emhlabeni abasanga bayithole. Uma yathi akekho kuthina ungazanga kwakwabo lo wathi Shembe uNyazi Lwezulu Shembe salibiza uNyazi Lwezulu yasihlehla imoto yahlehla yaya kulolu hlangothi ebengabhekanga kulona yasivundla yabheka ngapha ngasesiweni. Ithema sephe yasiyama kwaqhamuka nje unkosikazi womlungu wayiqhamale kude njengasemadokodweni uyeza lo mlungu simile thina lapha kulela sango simile imoto ivundlile ibheke ngapha lo mlungu uqhamuka ngapha kulohlangothi esingaqhamuki kulona belusiphambana nayo weza lo mlungu sithuthukile thina ukuthi hey sasindekufeni wafika umlungu wathi kahla kithi. Hey, yababa ngcwele beNkosi uShembe uNkulunkulu. Wayishaya imoto yakhe yaphela, ngambona uNkulunkulu ekhuluma iAfrikaans ebheka le, ngathi kunjalo uShembe uzokhuluma iAfrikaans yakini umuzi uNyazini ubhede. Wasebheka le umlungu, saphuma sike namiyonto. Sike nalutho. Lo Shembe esikhombisa uNkulunkulu bakhe ukuthi uvele ezulwini amen. Uthe ngelinye ilanga ngigijima ngisenza umsebenzi kaNkulunkulu. Nathi ngihamba ebusuku ngigijima lapha ngilapha ekwandeni ngagijima ngathi ngisendleleni ngikhuluma ngemisebenzi kaShembe uNyazi Lwezulu manje. Umsebenzi kaShembe uNkulunkulu lo phambi kwethu. Ngathi uma ngithatha imoto ngahamba nayo ngathi mangifike ePitifu kwasengelinye ilanga songomunye unyaka ngathi mangibheke ePitifu angazanga nami ngoba ngagcina ngidrive ngathi ngiyabona iloli ivundle emgwaqweni kanje. Yasho imoto yakithi yasho yaphelela. Hey, uyabona mawuzethe lo Shembe uNkulunkulu. Mina ngiswela ukuthi inkosi ingakwenzela nje. Ngoba inkosi ngibona ukuthi ngiyakweleta. Izinto songenzele zona Shembe ziyababazeka zikhulu kakhulu. Ngathi mayishaya imoto yashaya ngathi ngifona umfoko kaDlamini umshumayeli eDlamini naku futhi sengigaxele sengivele ingozi akwathuka uDlamini ngathi mangaba ngithi ngiyaphuma emotini ngathi ngiyayibona imoto iphelile nya umzimba uthuthumela ngaphuma nje ngenalutho nje ngiyimi ngoNyazi Lwezulu mazathi
bathi befika abafika bayo bathi befika bathi hey sifuna ukubona udriver wale moto babuza kimi babuza udriver wale moto ubani akimi bathi hayi ngeke akekho umuntu ongaphuma kule moto nje kanti naye ngiphumile ngoNyazi Lwezulu lo Shembe manje uyasindisa lo Shembe uyaphilisa lo Shembe uyiyo yonke into kithi amen uyabona ngithe ubaba manje ezofika la siyahamba siya kumasipala ngicela uNkulunkulu alikhumbule ilizwe manje kakhulukazi somiso sikhona kulonyaka ngisazi ukuthi sibuya kuphi akukaze kwafika uNovember azafika uNovember izulu ngaze line kodwa kulelizwe manje into engifuna ukuyisho kubantu nokubatshela abantu ngoShembe ngisho abelungu babuza ukuthi uShembe ufika nini sizothola imvula kusho abelungu abamhlophe bathi uyabona nje siyalima emasimini kodwa manje uShembe ufika nini lo Shembe manje bamomela abantu sithe masifika lapha eplan lapha kumasipala ngiyafika ngiyangena siyakhuluma no secretary wakhe siyaqeda ngithe sengiphumile sengihambile wangifonela u-secretary wakhe wathi hey umayor u-executive mayor we-district uyakufuna athi nkosi yami mina leminyaka uShembe ngiyacabanga ukuthi mangasolo unyaka 8 ngaba u9 babefika kulomuzi angaze ngakhuluma nalo uyazi ngathi mangifika ngathi mangena uShembe bangcwele uwenzile umsebenzi wethu okwethu asenze njengoba yasho indlondlo yomusa inyanga yezulu yathi abantu abami sengibakhiphile sengibalandile okwenu bahlangabezeni sibuke ulimi lwakho mntaka Shembe ukuthi lo limi olukhulumayo ngolonyazi yini ngoba kukhona ulimi oledusayo kodwa ulimi loNyazi ulimi olumnandi nelibukisa abantu libanikeza ithemba akufanele abantu kusebegula mabeya kuShembe sibadlakaze sibenze yo mayeze umuntu bayigule kushe mphathe kahle ubrush ngoba usefika ezulu kahle umuntu mayisangenela kulamagceke usuke sephilile kusaba inhliziyo yakhe afuna uyigeza ukuthi ngifuna ukufika kubaba mina akwethu ukuthi nje sibamukele sithi wozanini mangcwele Nkosi lo Shembe muhle lo Shembe uyiyo yonke into amen ngaphuma lapho mina ngingenalutho ngingenamyoncu ngiphile saka kwathatha imoto yahanjiswa lapho isakhona ngabe ngiphuma ngiphilile amen nalo Shembe uNyazi Lwezulu namanje ngiswela bangambonga ngani bazathi Isiswele uyabona sathi masasibuyela kule ndawo engiqale ngayo bengikhuluma kamfundisi sathi masibuyela kumlungu ufuna ukutshela ukuthi uShembe inayikhulumayo mayikhuluma namhlanje la yingakho sithi uShembe uNkulunkulu ngoba nguye kuphela okwazi athi la abe kwenye indawo ngesikhathi esisodwa uthi ukhulume na yena engekho leyo nto uyifica phambili wena kwabanjalo sathi masifika kumlungu wathi umlungu sehasho lutho wathi eplase ngiyalithengisa utheni ubaba kuthina angithi ubaba ubuzile wathi ubaba hamba nitshela umlungu ukuthi kanti ubaba usefikile kuye ubaba mangcwele benkosi thina kulelizwe sempumalanga kufanele simbonge Shembe amen sidinga ezokumbonga thina babisiweyo basabe
siletha into yinye. Hey uShembe uNkulunkulu Mazaretha. Hey lo Shembe uNkulunkulu phela uvela ezulwini. Yabona ngathi mangifika masifika lapha kumeya uthi hey Mr Mbuthuma wenza njani? Uza lapha kule office awukazi ungene lapha. Ngithi mina hayi bameya angikwazi ukungena kuwe ngoba sengize iminyaka eminingi lapha. Ngingakakutholi kwala ngenza ama-appointment abengakutholi bameya futhi bengacaba wathi hey mina ngizwile ukuthi uShembe uyeza ngizwile ukuthi uNyazi liyeza anisitshela ngani indaba enkulu kangaka uthi lalela njengoba kumanje isomiso somisile izulu lomise kangaka nje siyazi munye ozoletha lemvula uNyazi Lwezulu amen. Siyacela Nkosi yamakhosi Shembe ingcwele bakhumbule abantwana bakho njengoba ufika wena Nkosi balethemba linye Nkosi ukuthi wena Thixo ongcwele uzobapha imvula Shembe. Kuyaqala kulonyaka Nkosi ukuthi ushaya uNovember lingaze line. Lithi ubona lihlanganisa kodwa lingaze line. Kodwa Nkosi ngoba sekufika wena Nkosi sekufike ophethe zonke izinto. Kodwa ngicelayo kunye Mazaretha ngoba ngeke ilanga. Uyabona inhliziyo esolayo ingozi Mazaretha. Noma khulunywa kukhona nakuthi namanje khulunywa lenkonzo khona bathi hayi mina ngifanelanga fela usibanibani eyakho kanti wena ikuphi kulelo nyazi ungathi wena khona inkonzo engakufanele mawucabanga wena makuthalungiswa uyolungiswa ngibani wabafundisi sebekhulumile amakhosi asekhulumile bakhuluma abakhokheli bakhuluma abafakeli bakhuluma abashumayeli bonke labantu awubezwa uNyazi likhulumile luzokhuluma futhi nakusasa kodwa futhi wena uzwa kanti wena uzozwabani ngoba umuntu Mazaretha ongamuzwa uShembe. Uyabona Mazaretha uShembe ngisho noma ngaba kuthiwa umuntu ubumbona ukuthi isitha sakho mase kufika uShembe ubomthanda mntankulunkulu. Ngoba kuleli bandla esikulo inkinga Mazaretha evele ehlela umuntu uzokwehla lento eyahlelwa ngenye ngomunye umama wathi lo mama ngenye ilanga esekholiwe wenza yonke into kahle emhlabeni uthe mase kufanele ahambe emhlabeni isikhiya uShembe osikumakhelwane wakhe. Wathi mntana wami lapho uzongena khona isikhiya sakho sikusibani wathi mayihamba wahamba ngeqholo wathi mayifika khona wathi kanti sikulo sikuphi masijana Mazaretha uma khona umuntu engamthandi ukhona into engimnyanyayo ngiyalithanda yini yazi umuntu Mazaretha ozela kuShembe noma ngibani uze ekhaya kubo umuntu mayizela uze ngosizo oyisemkhulu noba khokho bakhe akusikona kwami ukuthi ngimehlulele noma ngimphathe kabi ngoba uze endaweni yokugcina ngci akufanele mina ngitholakale ngiyimi ngithi wena ufanele ungena ngibazi kanjani abafanele ungena lo muzi ngiyimi nje ngumuntu ophela emhlabeni umuntu mayifika la Mazaretha ufika uNkulunkulu ngoba indlodlo yomusa le Mazaretha. Hey bathanda bonke uShembe Mazaretha ngendlela lothando ngayo noma ungafaka into embi kuye noma ungenzani into embi kodwa ngakumuzo baba ethi awu nawe usukhona sibanibani uyabuka nje baba kodwa uphila into yodwa uShembe isho njalo ngenye ilanga indlondlo yomusa inyanga yezulu ithi abantu abangiyanibona niyaphikisa ninenkani anifuni ungizwa yathi kodwa kwelizayo linye izwi elikhulumayo yelami kuphela uthi emhlabeni anifuni ungilalela uthi kodwa kwelizayo yimina base kushilo ngishilo angiphikise izwa kwelizayo Mangcwele benkosi sengathi uNkulunkulu asikhumbule sibuyele kuShembe amen sengathi umuntu nomuntu ubengayiqoqa inhliziyo yakhe asifuna ukuthi ngempela njengoba ngilapho uNyazini ngifike ekugcineni ngabe mina ngihamba kahle yini ngoba uShembe akamfuni umuntu ongathetheleki futhi uShembe akamfuni umuntu onenzondo ngoba nezilwane njengoba uyibona nje Mazaretha uyabona kufanele sibe amaZaretha amahle uyabona izilwane njengoba uyibona zonke imbuzi uma ufuna ukuyibona uzoyizwa seyikhala imbuzi ke leyo inkomo uzoyizwa ngokukhala kwayo uthi inkomo pho uNazaretha lenze njani uNazaretha wenze njani ngoba umuntu oyiNazaretha emhlabeni wonke kuyaziwa ukuthi lo wayina ebhekele ulimi lwakhe alikhulumayo olonyazi ngoba into ebuhlungu Mazaretha kakhulu ukuthi sithi sesikwenzile konke uthi mawusawona bathi abantu yabona kuShembe uligeza ngani lo gama uyolungisa ngani Mazaretha
uNkulunkulu manje azasikhumbule ngoba lelizwe esikulo bangcwele benkosi singabona kukuhle kanje babefika lapho umfundisi uMadlala beshumayela ivangeli khona isikhathi babefika ngaso lethi zasibhukula lapha bese ziyabopha lapha okhalweni zingene emasimini zikhulume ngendaba zasezulwini zikhulume ngoShembe sasingena emasimini zifika zisonge ebhayisikili ekuphakameni zizala lo muzi mdala mazwethu abanye abantu abawazi lo muzi ukhona umuzi wasekuphakameni leligama elithe Kwandeni lakhishwa ngaleso sikhathi manje la kulo muzi manje abantu abazi ukuthi bekuzizitsha uShembe ethanda abantu balelizwe beyisuka le kwa-40 zihamba ngeimbongolo size zizofika la uShembe ethanda thina siyamthanda yini thina uShembe manje bathi ngenye ilanga yakafika indlondlo yomusa lapha inyanga yezulu yathi mangabi lapha ngenhla ifika uShembe khombisa uNkulunkulu bakhe yathi mayifika khona kungekho ngisihlalo uShembe wabathanda abantu balelizwe amen kungekho ngisihlalo ungazi ukuthi uba uzobeka lapha yathi wabathatha isihlalo sonke noma isiphi isidle la uShembe uhlala usiphi noma ngisihlalo la kulelizwe manje bekuthi makuzizitsha kukhona izela laphuma kuleyo lizwe lathi abantu bonke thelani bonke abantu balelizwe ukuthi balungiselele bazozidlisidlo kushizi lenkosi la kulomuzi bazatha uthingo lenkosazana yazi yabuza indlondlo yomusa yathi abantu abami ngiyanibona izitsha niyihambisa ziyezweni lasenhla uthi mina ngihamba nini na kanti uShembe ufihle indaba enkulu ufihle indaba enkulu ufihle indaba yoNyazi thina sibona uNyazi thina lungena kulomuzi sabona uthando uShembe asithande kahle ngicela uNkulunkulu abakhumbule abantwana bakhe amen Nkosi yamakhosi abantwana bakhe abasebenzela Shembe ngamunye Nkosi bakhumbule abanye Nkosi badele imizi yaboyise bazohlala uNkulunkulu bazohlalela ukuthi balungisela wena uthi Nkosi mawuthokozile amen bekuthi noma simemeza imisebenzi yonke Shembe esimemezayo khona abantwana Nkosi ebebedele kokugcina bathi Shembe uma wena Nkosi ujabulile wahleka bawuhleka ngisho emakhaya boyise baba cela uzobakhumbule Nkosi amen cela uzobakhumbule Thixo Ngcwele uyabona kulelizwe manje uShembe kade wasithanda yathi mayifika indlondlo yomusa yasiyakhomba bathi yakhomba ikomo ngenye ilanga yathi le nkomo lena ngalolanga le yathi nazi ikomo mina engizokwamukela ngayo bekengekho ngathi bingekho inkosi beyihlela kodwa yakhomba le kade beyikhombile amen cela uShembe azasikhumbule mazayetha amen bangcwele benkosi inkonzo lapha ekhaya uyayiphiwa futhi angeke uze uzamukele ngicela uShembe azangithethelele amen lapha ngikhulume khona akwakithi noma lapha engiyathele khona abantwana bakhe basezulwini aze uNkulunkulu angithethelele lapha ke bangcwele benkosi sengizobuyisela umsebenzi ezulwini amen litheke izwi lenkosi uzobuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo seshumi elinanhlanu uyothi umshumayeli lapha ekhaya umshumayeli uNkosi kube uyena ozophatha lo msebenzi amen ngakho ebangcweleke inkosi yobusisa amazwayo abayifundisi benkosi sawucela ke ukuthi sekuba yibona abasosicelela umusa ezulwini inkosi busamazwayo amen